අප සැම එසවේ. Praise the Lord. මේ ස්ථානයේ இந்த ஸ்தானத்திலே මේ ඇඟවල් වල කරලා තියෙන හුණියන් ශාප මලපත් යක්ෂ ප්‍රේත දෝෂ බන්ධන තියන අය கட்டிலே செய்யப்பட்டிருக்கிற சேவினை கட்டுகள் අද தோஷம் මම இருக்கிறவர்கள் වේදිකාවේ මෙතන ඉඳගෙන උන් ඔක්කොම මෙතනට ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදලා දාන්න යනවා. தேவனுடைய வல்லமையிலே இவர்களை இந்த இடத்துல எடுத்து போட போகிறேன். මම දැන් අණ කරන විට මේක ඇතුලේ යක්ෂ ප්‍රේත භූත ආත්ම තියන අය ඇවිස්සලා උන් දුවගෙන මේ අල්තාරය ළඟට එන්න යනවා. நான் கட்டளையிடும் பொழுது இடத்துல இருக்கிற பிரயோஜனமான ஆவிகள் வெளியேறும், அவர்களை எடுத்து வாருங்கள். උපස්සායක අවදීන් ඉන්න ஊழியர்கள் அவதானமாய் இருங்கள். සමහර අය උපස්සායක අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. ඌ කියාගෙන කෑ ගහගෙන උන් මේ වේදිකාවට ඇදගෙන දුවගෙනයි උන්ගේ ආත්ම දැන් යේසුස් වහන්සේ නිදාස් කන්ට යනවා. சிலரை பிடிக்கத்தவளை அவர்கள் கத்திக்கொண்டு வருவார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலையாகும்படியாய். දැන් මේ ගීතිකා ගායනා කරන තුර වෙලාවේ நாங்கள் பாடுகிற நேரம் මේ ශාලාවේ ඇවිස්සන අන්ධකාර යක්ෂ මලපත් බන්ධන எல்லா பிசாசுடைய கட்ட ஆவிகளும் මේ මනුස්සගේ ශරීර වලින් ආවේශ වෙලා උන් එළියට එන්න යනවා. යේසුස්ගේ නාමයෙන් අන්ධකාර ආත්ම තොපි දැන් මේ ශරීර වලින් එළියට පැනපියෝ. மனுஷனுடைய சரீரத்திலே இப்பொழுது அந்தகார ஆவிகள் வெளியேறு. ලේවලින් ජය යේසුගේ ලේවලින් ජය අරගෙන ඇවිස්සන ආත්ම යක්ෂ ආත්ම අනාගත වතුර වරගේ හටට තොපි අවුකා දීලා වරේ வெளியேறு. පෙරේත යක්ෂ ආත්ම வெளியேறு பிசாசுடைய ஆவி. මේ சாலையிலே මනුෂ්‍යයන් අතර අර ඉන්නේ අරගෙන අන්න විසනවා. අරගෙන යක්ෂ ආත්ම பிசாசுடைய ஆவி. යක්ෂ පෙරේත பிசாசுடைய பிரேත අන්ධකාර ආත්ම அந்தகார ஆவி. අනාගත වතුර වරයා தீர்க்கதரிசி ආඩ කරනවා. ඕඩ කරනවා. ඕඩ කරනවා. වරේ වෙනවනේ දුවගෙන යන විදිය. අන්න කාලි ආත්මේ සෝන් කාලි පත්‍ර කාලි ලේ කාලි මාසන් දිස්සි අවතාර බන්ධන නූල් පැන්ඩලි சோனி காலினுடைய அவதாரங்களும் இப்பொழுதே வெளியேறுவதாக. මිනිහල වල බලය බුදු වෙල වල බලය පෙරේත යක්ෂ ආත්ම මලගේ ආත්ම යේසුට කී කුරුවලා යේසුට කී කුරුවලා අනාගත වතුර වරයා අනාගත වතුර වරයා අනාගත වතුර වරයා අද කරන සීමාවට වරේ Rabaloria balora bandera balora bandera bal Santana balora bandera balora bandera balora bandera bal Balora bandera baloria bandera balora ba Oh Bini alwala pale khadana Kewal wala takarla tiade Hurra Hurra khadana Kadana Yaksa Perete Wale Evisila wale Evisila wale Malagi Appa Perete Appa Yaksa Dosa Podol da Katugahala Innape Eliada Padapia Warella Visela Aisha Minusuke Sharira Wale Eliada Padapia Topi Eliada Padapia Ada Karanava Anakata Vatu Waraya Eliage Ape Jesus wants to love Padapia Eliada Padapia Una bandera, ballonia, bandera, ballonia, bandera, ballonia.
Beyala beyala. Engawalolta bendala tiyana. Engawalolta bendala tiyana. Duwala karinda. Aragane. Engawalolta bendala tiyana lul. Sura. Engawalolta bendala tiyana. Peretatma. Malagiatma. Dudatma. Yaksatma. Besarila vale. Eliade. Nevan. Vale. Anagata matru karana vale. Vale udada. Tanagapia Yesu ke pamula. Tanagapia Yesu ke pamula. Tanagapia Yesu ke pamula. Didas. Yesu ke naam hai. Sonkali avatarya. Didas. Kiriyan. Didas. Leveling jaya. Yesu ke leveling jaya. Pasal kau, ratu palasing aing wenna. Ekatmyak kawurut Allah natuwa duwagena menne no. ஒரு ஆவி பிடிக்காமல் ஓடி வரும். Son kalita bendala. சோனை காலி கட்டுப்பட்டு Kali hat kattuwata jiwan karapu. Kenek දැන් ඇවිස්සලා දුවගෙන එයි. அப்படி ஜீவிக்கிற ஒருவர் මං ஓடி අන வருவார். කරද්දී මැද කවුරුත් ඉන්නපා. நடுவில் யாரும் இருக்க வேண்டாம். යක්ෂාත්ම දුවද්දී பிசாசாவி ஓடும் பொழுது උන් කීකුරු යේසුගේ නාමයට විතර නිසා. அது கீழ்ப்படியது இயேசுவின் நாமத்துக்கு மாத்திரம். දැන් යේසුගේ නාමයෙන් இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்திலே තොට ඇහෙනවද කාලි? இப்பொழுது காளி කාලි hat kattuවා. காளி அவதாரம் තොට ඇහෙනවද? இப்பொழுது வெளியேறுதா. දැන් ඉන්න ස්ථාන නැගිටලා දුවගෙන වරේ. நீ வந்திருக்கிற ஸ்தானத்திலே වරේ! வெளியேறு. යේසුගේ නාමයෙන්. යේසුගේ නාමයෙන්. ඔන්න இயேசுவின் එනවා. நாமத்திலே වරේ! வெளியேறு. වරේ! வெளியேறு. දුවගෙන වරෙන් දේව අභිමුඛට. வெளியேறு. දුවගෙන වරේ! இப்பொழுது ஓடி வா. වරෙන් පෙරලි වරේ! இப்பொழுது வா. වරේ! வா. වරේ අතුකා පටන් අයින් වෙන්න. இப்பொழுது வா. එන්න දෙන්න. පටකකා වරේ! இப்பொழுது යේසුගේ අභියස. இயேசுவின் සෝන් කාලියත් ගත්තා. சோனை පෙරලි ඕන් ආවා. ඕන් එනවා. ඒයි! උඩටම නගපියා. மேலே வா. උඩටම නගපියා. மேலே வா. උඩට. மேலே மேலே. මං කිව්වා අවදානෙන් ඉන්න කියලා. நான் சொன்னேன் வர. அவதான். வா. වරේ උඩට. மேலே வா. උඩට නගපන්. மேலே வா. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. උඩට. மேலே மேலே. වරේ උඩට. උඩට නගපන්. மேலே வா. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. උඩට වරේ. மேலே. උඩට වරේ. மேலே. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. උඩට බඩගාලා වරේ. மேலே வா. වරේ! උඩට නගපියා. மேலே வா. පිටිපස්සෙන් එනවා තව එකක් දුවගෙන. மேலே வா. නගපියා උඩටම. மேலே. යේසුට කීකුරු වෙලා. இயேசுவுக்கு මට රූපයක් ගල් පිළිමයක් නොවන. නාසයෙන් යේසුගේ නාමයෙන්. நாசரே ඔය இயேசுவின் நாமத்திலே. දෙපැත්තෙන් අයින් වෙන්න. කවුරුත් ඉන්නපා. හalleluya. ஹalleluya. නගපියා උඩට. மேலே ஏறு. ඔය එන්නේ දැක්කද? ඕම් බඩකකා එනවා. இப்போ வருகிற. නගපන් උඩටම. மேலே ஏறு. උඩටම නගපන් සෝකාලි. சோனை காளி. උඩටම නගපන්. යේසුගේ නාමයෙන්. දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරු දිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසි. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.